Nimbul binatal na turangkan marama lubin kalawin da usema tu na ibata patang saving health do tal na ngauna ni non da bio sayongo wa binak bambula bikim ni lubin kalu wa binak ni tan maru trati ka be bu gitu weekenda na vika and da bio situ kin kan da bi bara na mati gitu membaleta na non da kena nomni mbul binak awin ka temu sate busar na sin kuwa wa binak wali buan kalu wale siwan leng langi kena bawa binak ultanga enda na kuretu ni kuwa membaleta tunga na kidney disease na cause effect and solution na zaba e babuna se na rebu kena wali ya enda na tora wali la ya ngaunango ka ken bo enda na kuretu so mutiga ni merao ni rabe kani ti ko na bi mate so enda na bi ositu kina onda tal na valeu na like na share tiko be kemni oni sanzo share tratiko na nonda kawai membaleta na nonda mbulu bina kawai bita tukinta kungo da nei tamba oni na rani reiza nei tamba arto tigongori to na ndona bi tamani ka weekenda e so enda tiko kla turang kama mdona ka mushi dina ni sandu yado na lenga se na tobi mate na nonda bubale ndone zolo levu tao na bi ka kitanga ni sayado na tobi mate ya kwa bimbi kina na bi barara matakinda tautingo merani buke na nonda mbula na lubini kalu enda tiko ubin kata mo tiko bu en bosa bay balbal na wase wa tigini rosa bulka tolu keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life mo ba tawabin na kasara na lum ni sa takamikina na puri ni nomombula turang kirmara na nonda mbula ba tau tinga na kaida tawana ena lumanda balata nonda dingi na nonda bakal matua taki menta takabana ka kwe vinaka buana turanga se me vinaka veiko mombulmul vinaka na bata utekitiko na kila kaenda batawana tiko na lomanda turanga marama kwe bimbiki na menta na yanda paki menta na paki la kataki menta na bivuke menta na bitumberi menta na bararama tekina lubenda ena be kila kaungo okay engwe ndona ka ndon menta na bana numiti kila lubinika lubi ngona ke bada teboro ko na senga ni ba well tekenda na sasangatiko merawa ni na sumbuta na lenga na mate na lomododa na tangi na loma ni non de bubale okay enda te busara na sini ko kemni bekani en malani bosa willi kango na healthful living don ebola se bola 1897 1898 when we feed on flesh say processed unhealthy food and drinking, okay, the juices of what we eat pass into the circulation of our body. Ninda kanya na kakana kaya ninda kanya kaya nina biyo kanya. Wa mimbi na leo ni manu kwa endo kudu tungo ibali wika na tawi mate. Na wika kana tale tungo na processed food kwa tu na biyo stoa. Raba wa ini mate tu. Kena biyo matangali ngunu. Na ngunu na ngunu wakina na kena juice kwa circulate sombu and aloma ni nondambula, okay, and nangondango and on the salindra. A feverish condition is created because of the animals that is diseased, and by partaking of their flesh, we plant the seed of disease in our own tissues and blood. Nangauna and the kanya kina nabi kaungo bali ni tobi mati tumbe kana man, okay, and the kanya se zabanga na mati tobi ko tu and the sa teko bu menda te na sorin kau ni mati batangaya. And nonda nonda tissue watanaki na nondandra. Then when exposed to the changes in malarious atmosphere, to prevailing epidemics and contagious disease, these are more sensibly felt, for the system is not in the condition to resist disease. Nangauna sa tebu bakilaki na nayango me sa taray ko ya nandukango siya na tabi matingo sangay tubuan na yango endo na malmalumle sa siya ningay bakaraw to ko ya mena voluta na tawi mate ko saba rawiado enayang nando tarong atiu kemni na bekani nda bitang no tagina na buna nda tawi mate kina tawi mate sarang baleta ni sa build up na nanduka enengonda a toxin enengonda nge sa ni tubaraw na yango me voluta balet ni tawi mate tu torumanda na kau ko echu tumbaya era kana tiko na manu ena kau enda tea balen sin bulung bina kana kau balen nangel sa mati enda suba na wini mati enda zakabana kakita nga mama tena zo saya liur na manu ko resuming dia tu merabambulana kau
Kara bisul taga na kakal na merani yang buana kau sa tobi mate na kau nda tobi mate o kenda. Radi kam ni bekani na rebu ni bikango ya tuna nondambula. Besinga kam ni bekani. Real tungo nda singa tu ninda kawa ya singa nda kila. Ko ya tiku kina na ipatawatango merani nda bibu gitu kina. En na Leviticus 17:10 itu guna bango na bos nikalo uno isoro. And whatsoever man therefore be in the house of Israel, or in the strangers that sojourn among you, that eateth any man of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off among his people. Kalau saya ngi maruta kan kani tunan ra, but kilat juga. Lana kaya kabanan ra na nandambula. Tuno ko kan daw sa ni kilando bal ni kalo. Bolo paulo tuno ka. Daw sa ni kilando bal ni kalo, tigulo mam daw na yal ni kalo, daw bal ni kalo. Sa tigulo mam daw na yal ni kalo. Kom do baro ro ta na kalo, ngom do ko na bandu do kalita kana balengo. Baru sei ko na kalo. Yung na kaya do kami ni bekani nda kanyan ra, lago menan rango na nandambula. Ngami bandu do kalita na bulna kalo tuno bango. Ko ya ka bangor bekam na Israeli. Ono mundu ki ko eli mai. Meka ko ni ngai tiko bat ki kem do na Israeli. Kadibi en ngau no ya. Ano bosti ko bir na Israeli. Bimbi kem ni bekani na kain da kanya. Ngai tiko ni en tigine tin kan do ni buno sorongo na tigine tin kabitu. For the life of the flesh is in the blood. Na non nambula na manu ya. Tigo bina non nandra pa katala kina. Na nundra kena nundra. Undar tigo na sulindam dam go. Bal dina pa masala. En nandra. Rungo kami ni bekani. En tarabitan lo tara tigo na bimbi ni kena pa takina kakana. Ni sa tobi mate na mata. Sanduka na non nandra. Ni sa tobi mate na kidney. Rungo ta. Sana siya ngi sabsaba nandra. Jadi tango tigo ni kuwa na bananan go membaleta non the kidney ruan ngata sumindile la yetongori en non da ngata zaka bandona zaka libu ni sa seni ngai mbul nanra ya nanra na ngau ni sala tondo nga transport kina na kakana transport kina na zangi vendu tai kina na mbul ni yango kau mekina na mbenu kau listale mai na sua kwa kaule stalmaya meza kabana kidney wase kwa kabinaka maroro na protein toro kwa na ka seng ni binaka mbito so mai mesusu tai zaka lebu zaka ko na bi baso so wataki kwa ngaza lelai ngoza ya zaka duka zaka ba ni zaka mbimbi ngana baso so wataki tu nandra niangonda ngoza kemni ne bekani no usat kuno ti ke baka sandu kana munrat kuno bosin kalo the life of the flesh is in the blood. No mumbula bina kan bata utagi tiko no mbula kan sulsaba ni no mundra ngaro no babina kan ka kanya ka kuni menuza na yang ngorunga o yiko na balin kalo tiko nikalo ngoza na buni sa senin dongai semara wana nonda baka sama menda marutaka menda vinakata menda rongoza na vosi nikalo mbalat ni sandu kan nanda ona reza kemni no bekani turan kan marama nangoni kana na ikana mbula baro tegina ko lungo dorongwan smart na no bakasa nita kan ni raw ni ndar buke tuke na katkatoni en dabi wasi tuke nango what is kidney disease? The kidney disease occurs when the kidney is damaged or cannot properly filter waste. Kidney disease ngo kemni bekani ni sa tobi mate na kidney zabanga ya zabana kidney stone se zabanga ya sa se ninge zakaba ko na kain dodor me zakaba merani ko tateni mai na mbenu why excess fluid nge maintain ta ko na body chemical balance ni sa senga ninge raw ni zakaba ya sana ya mai ko na kai ba to kay tingo na kidney disease if left untreated mga kami ni bekani keba kaya na siyang ni zaka kinendo na ka tambenu tigo ngambenu to ngani sa tawang umbuno na ngom gemboy warta kaya ni sa build up na toxicity level ni ngom ko sa bangrana mo no mela ko mekina so ngone la ko may nang beka na kirkiruan dango waste products and toxins build up in the body affecting every organ kaya do kami ni bekani turang kan marama very sadly balit na nona sa sen kita kabaro babina kana kidney na nona daka sa affect ta kana bi ngata kede niangonda
Oni ta turang ken marama ni rawani na woti na pamatala endar bitan no kinungo rawani na kawita kana ka enda na baka endar mbiten usunda endar ba yang taka. Spiritual Gifts Volume 4A 1864 sebalik enable the impurities of the body if not allowed to escape are taken back into the blood. Konanduka nanganga kenavika kwa mbenu sa siyang nindondo numena chiko na yang kadodo mbiu mai kabaka sa tiko nga ka lista le ronga kanado zuruma lista ko num salindra ni sa zuruma num salindra ronga sa na afekta ka na bi ngada ke bedan raya na lago tu ko to ko na bi kambula berli bakani kina na sales ko to mena mbenu ngo sa ko ta ni mbenu ko to mena mbenu sa zawiri tu na zaga ka nan don bonua and don surrounding don environment nduka na yonda. Nonga ke mnene bekani what you eat is what you are. Do tu ni kani tu ni sanduka na nonda nga ni bugni kanda kani na bugni kanda ngunuba sananduka terga na nonda baka sama. Ana muna tu ni kena bos ni kelo wa tawaba binaka na lo mamu. Taka mai kina na buru nombula baka baka sini tawango nonga sintaro irango. Sana pa Italia nombula. Ni taka ni na roni buki kenda ke mnene bekani ni ko ni ndare tiko nda plata kango na nonda mbula nonda bubale nonda matin tu na nonda lenga sang ni tiko nga pa Italia ronga tiko na nonda baka sama mbal sa lele nonda kilka na ka yang enango engonda enda sa sintaro na nonda ngaru kana nonda kuskusima tu no bosin kalu their God is their belly sarva kalutu and ketendo ni taka ni buki kenda tu mango nature to relieve herself from poisonous impurities. Na ngomong origi is part of nature and natural na ngom. Kasi in AI, si artificial. Yeah, na no nangaw ni sala may relieve tayo ko and impurities niya ngona makes an effort to free the system and na no nasasanga na yang ngo may free taka na yang ngo rin na system go. Meron ni baka sabsabate ko produces this fever, may this feverish kata au senga ni bengun wai malum na ngongu au sa senga ni gebe kana rongo na be kakaya quando bato katingo termed as disease. Okay, ni una rephrase ta kana maliboso ngo na kandino betu ngo. What is disease? It is nature's way of relieving herself from poisonous impurities. Ano po na kami ninabiyakani? Ano matay ni vida na katkatuni, kiro katkatuni kinabataki na nito na, kiro bitang lo tiyo na detoxification. Kaya mbimbi mo detox. Magzakabra o kami ninabiyakani na program ya na nomumbula mo rin yung bula binakina. Batangon sa aleng kina, it's too late. Samber na kakete. But many, instead of doing this, are seeking to remove poisonous matter from the system, take more deadly poison into the system and remove poison that is already there. To remove poison that is already there. Ngona kanda sang gendo da kabang ko kami we kan turang kan marama. Ni sa tura tu nanganga and the game buta talian na be buwan ikaw na kauta may balimbula me kureta langanga sa tura tu. Ndo nanganga sang gendo ngunu babida bata na undolo talanganga me sangay me bangalal ta hindo nanganga. It doesn't make sense na ngona da binakatakin ng bula but now it has to make sense turang kan marama. Ngaro na babinak na numa chiko niyo na text ka na ngom ene wala ni kao da ka na watau ta kiti na num kilka. But even then, if those who are afflicted would assist nature in her effort by the use of pure soft water, much suffering would be prevented. Aya do mena lenga ngoro nga kami ni bekani. To bi mate na lubi ngumay suba ungay di ko ini suba. Ungay lago yani salut serana ngona. Yana kaza ka ba? Azeng serana kana. Na kilka kami ni bekani ni vika la zuru mana yang ni sa baglan te mate to lem sa zing mana kana kotal ni ngembio yan don ben wer na ngone san tu mena ngone asa sin bekan kan sangai lenga tu ngone ngosa sin bekan men garo ni me ta kana kena zaga mena to zaga mena soup na ka ke nan ma bi ka ko mbesi ntar ngazab ngai ko bekanya o bekana fruits are na yang ngosara natural na craving sa bisaw. Na yang sana tukun may right sabi na daru ka bango it has to be done but ke basa nga and the bit to nga and hang on da when the ka ba ba ke mni bekani madle lenga ti na kidney so this is the cost ke mni bekani and na la ruma ke baka and the sacrificial taka the way we think and the way
we treat this body. Ano mo tuni kina bosin kalau sendu kan sendu un seta manda kita. Do kita ngombe baroro ta kina na kalau. Onde que menino beka ni ona game kila usambita da que tinha beka na page. Endo ni tamba ngeli ba uli kana na mga na tale ni ve ngada tu na kidney cells so umbita da que tinha ni tamba ngo na page ngo. Saving health na bata ngo. Di bareza, li study taka bareza. Na ka eza kaba na ve ngada la lengo na ve tauri linga. Merda kaba na ka ni baka ve baka sabata kenengom. Mbiuta tu na kalau ya. Kwana master designer. Mbiuta tu moko ya. Ya, ndona ka bazir lolo mke mnini beka ni mbato kenda. Ninda mbulu binaka tu enda sendo kawita wali una nonda mbulu na shebebe. Tu binaka tu na yango. Enda senga tu ni kawita ka. Menda ta kabana ka menda mbulu binaka na ngona sando ya tu mikina tu mati. Enda nge bizi yaki. Unga weekenda. Zaka oza na vika ke they're trying to save money and finally at the end use that money just to repair that health. Turangkan marama ni sheza buta ya. Au binakata metukuna ni kuwa. Siya nindone yawe tuwe na ruko ni mata ni singango. Lavo siliva kena kaura. E wasivita na yaw suli olo malanga viko. Good health. Your health is your wealth. Maro revenaka. Guard it well. Ngara una na karambiu tungo mera vaka zalai kenda. Aku ni ngara numbula ndi ndona tamate vazalai ko tuno bosengalo. Ronda ni sandon tamate tiku bua na kidney disease vita na kana lori buandua ni sandon do buze na havana buze mena na ankle na lingana so no buze sara na mata e baka seng ni zaka kine ndona ka lunga sana murie mai raw sara na mate fatigue wanganga mai sasala momosi so na zaka lelenga sa wal sara na bam senengum baka molmol mu yali nengu ya am da buki kenda na be ba salango turangan mara menda yan makina de iko indua to bi ko tiko na matingo seng nikila kidney disease san bibi so mai na no mu susua so no na sibia na susua so no na lele sa so no kuninan raya na susua rawang ni sign tiko ngo si symptom ni sato bi ko tiko na kidney disease wan bibi ber na ngone so no na ando unra balatanga ni son infection e kune and a kidney say and salmi susua na rawan in na mamaru ibina kina bambimbi ber na ngone okay high blood pressure nausea bebia lua nge yali na numu bia kana after talanga kina na numu sengani concentrate rawan dende mo rawan you concentrate in dona kauza kaba you get really distracted dua kali usah thundu tu ke menini kan turang kan meram thundu rarawa mila ngoer bata kile tiko ni tobo tiko indua rawa tiko ni tobiko na kidney disease to mil da kapa ngaro na kai miuke turang kan marama complication ni rawa ni tobiko sarang ke mat ni uto rani lengo na no mu organ balat nirsa deprived taki in the environment sabsaba sanduka na environment dera tukina na cells balasa build up na toxicity nanganganiango tobi ko tanga anemia ngo tanga na kairaw niado veiko okay lelai en tobi ko na malmalum balasa lelai na no red blood cells mala na kidney nga sulia na sikinala ya binano mo bone marrow en lomin num sui membuli na red blood cell ni saseng ni lewu na count ni no red blood cell wato kay tingol anemia saseng ni lewu mbalata nyoko yang taundu nga na kay tingol na lumi enengom merawan ni kauta yani se transport taka yani nanra kinabi ngata niyango mera sakabatu no sakaka salelai not enough oxygen coming you will be weak no pakila nyana mal lumai where sando lak zuru tu dialysis they cannot work harder sanan dabutu nga na bosa sensor ni tawdo ko na bosa baleta ni sa chugo na tu matingo weekenda weak bones malum na no mu nengom wa pa madala taka tu ya na no baleta ko tundu nga na ka and activate tak from your kidney activate tak na vitamin D from sunlight merawa ninreta na calcium kinengom kasulia kinengom koko kinana sweet nengom fluid overload kasi ninge filter babinaka na yango the kidneys are not doing its work sanongona rani lenga na sanamawi sanongona lenga bata ro lenga ro ruwa zamsana yazo enengom
san build up na wainya ngomu balen salele na nom susu harus asen kita kapo na taka kemin bekan turang kena merama ngoin dona kan bimbi kemin bekan dona ka bola lo meni da mati tunga sen da to matunga na nonda sen le warawa na musunda bal sen wa tabuli na lo manda wa tawaba binaka na lo mamu na kila kango ena bi kila kai so ko baro rote kina na klu merawan yung bulun binaka na tuno Jesu Kristo ulah ko may merawan bula merawali usara. It is the presence of Christ in one's heart. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngora bi bara ram ta ke weekend na lubini kalu ni ko ni ta ni nambole no ndong bula. As making a kidney failure sana bangre sara veira retobira. The only way is to go for dialysis and transplant. Ke ba senga ni na ta ngoro ngada. Sana nganga na yango sana tinia na kana emendua ndua sana yazo bayani bacin bulmbulu kin bulmbul sar na kos kemnin bekani ko ba huna tu na bi matengo kita saranga kemnin bekani turangel malam tatara tingango na kidney disease, eating and drinking. We're not eating and drinking to the glory of God, and the same ni kana ngun na beka waroro tekin kalau sendu kana sendu ngun sendu ngandu kita waroro tekin kalau Ruana kango, eating and drinking, kanabo, serdaban do kitak, your lifestyle. No more the kin and the big kaki ngo ronga the community kan, kautamena tomati, is the cause of all this sickness. Sangyo yaba vala, we are breaking the laws of nature. Donangona, ang kitunge waseani, and ibatawatango, God's plan. God's plan for you. No nanganganda na kalubiko mumbulbenak meba kasam bulbenak sar nalom and God's plan niya GODSPLAN acronym tiko ni vida na bosa and nangay bulita sombu keba kanda binakata menda bulbenak matay G godly trust, open air daily, exercise, sunshine, proper rest, lots of water, always temperance. Your nutrition must be right. Nangono sa laki na lawang go kemni bekani sana lawmay na tumani. And rangay vital no kemni bekani na zaba menda zakama baleta non the mode of action. We can go and help healthful living na 1897, 1898, 243 page paragraph 3 we can na malnibuosango na non the mode of action na kinda do the cover. Drugs never cure disease. And don't come weekend. They only change its form and location. Never cures the disease. When drugs are introduced into the system, drugs and system, for a time they seem to have a beneficial effect. A change may take place, but the disease is not cured. It will manifest itself in another form. Langa san lenga mena liver, ana lenga mena kidney, so tanaka san lenga mai na kokua ni drugs. The disease which the drug was given to cure may disappear, but only to reappear in a new form, such as skin diseases, ulcer, painful, diseased joints, and sometimes in a more dangerous and deadly form. Nature keeps struggling. Sa sanga tunayango merao ni pa sabate ko kenda senga ni kila the beauty tu ngayan and ndo bin kat membul binak and the senga ni taro ba na cause and the sing taro ba and bin kat chunga the tritak tunga na kuskusima sinel raw. Nature keeps struggling and the patient suffers with different ailments until there is a sudden breaking down in her effort. Eto nga sa stop na kakede, sa woti na inunui, sa woti na kakede. Sinindu ang ibole katiko, arton libe mo ng beauty ko, yung sa toy mat, sa tibong boy na yang, sa sinwa silimi ko raw, o di na kauti ko balilay. Nung ano, nabi kakede ngo na may, doon nga sa matatike kami ninabi kani, death follows. Every additional drug given to the patient will complicate the case and make the patient recovery more hopeless. Turang kan marama, sadi kan da mamadal ni kuwa. Ni takan ni ran da bukiken, na itutugan da bitan mo ken ni kuwa.
au na buke au bada ngada ne ba salbe na tundua around in the buke kina aya mendan lak na wan klo ne wan ni lenga usava mazala takatiga ani rede tiga agora takatiga que anda na complication ni kaya do na bulin don da mata na keni wali tondo nga kemni be ka ti wan klo ko fix tang mo let this mind be in you the mind that was in Christ ko viso tang na num lifestyle ni sando tu ba ki Kristo ya me bo na be ka kisa sa ni ko ya sambulo Kristo sambulo the only way to fix life is to bring in the new life. And that life is in Christ, the way, the truth, and the life. Please share, and we will continue to go deeper into this knowledge as God reveals to us what we need in these last days as we are preparing for the kingdom of heaven. At this time, please stay tuned as we share the word of God and bring healing into our own lives, into our own families. You bring Christ into your life. Bring Christ at home. Then healing will begin. My people are destroyed for lack of knowledge. We bring in that knowledge to Nopola. Christ is the wisdom of God, is the power of God. God bless you. We love you. And we want to say thank you very much. Please like and share. Dua mandana nonda maso ni papi ni binaka buona kalo. Tamay kimami may lomalangi. No mani na bika nga. Moni roko bikina. Moni ndokai. Moni boso binakataki. Me baro rokta kina zamuni. Nandali nga kede. Era rongoda na itukutuku bagay tamera. Kena tale ni no mani wembuli. Kena no mani rawa ni bambule kimami. But kimni na tau keni bula. Nasa tali tondo ngai Jesu Kristo kimbora rabikina nani membo mulindina kaza metondo nga. Amen. Nawali usara, God bless, and tunenge bitar tartetiko and ngauna etarawa. Binawali usara. Amen.